te pai tawhiti ko te mana motuhake o Parihaka, te mana motuhake o te iwi Māori. No reira, kei te tautoko kaha, tēnei whānau e ra momo tikanga, e ra momo whakaaro, te tino rangatiratanga me te mana motuhake, me kia hoki mai na whenua kua raupatungia e te karauna, kia ora ai te ngahere, kia hoki mai na manu, kia Māori te wai, e ra momo whakaaro, koina te pai tawhiti, kia ora tēnei wāhi, mo tēnei whakatupuranga e nei tamariki moko puna o tātou. For me, like as climate activists as well, like we see that there's bad times coming. So we see Papakāinga as the islands, especially for Indigenous people, to really be resilient. So if you have, your whare, your kai and your whānau and your processes for how to live together, then you'll be okay.